Motlatatona wa Kgoro ya Thuto ya Motheo o hlole a boditše Lekgotla la Bosetšhaba la diprovense gore palo ya barutwana bao ba sego ba bua dikolong ngwageng oo e go 200,000. The long-term priority made more urgent by the COVID-19 pandemic is to deal with the fundamental cause of dropout, which is weak learning foundations. Go bile le tlhobaelo mabapi le gore ke eng seo se tlholago gore barutwana ba ka Afrika Borwa ba tlogele dikolo. The school has a contract with the parent, so the SGB has got the right to hold the parent of a learner who is no longer coming to school liable. Diphatišišo tša gabjale di bontšha gore palo ye ya godimo e swanela ke go ba temošo go barutiši gore ba kgone go tšea kgato tabeng ye. NCOP e nyaka gape go hlwekišwe taba ya mabapi le go ima ga bana bao ba sego ba tšwa matlalagading gore e ka ama bjang go tlogela sekolo ga barutwana. We've got about 120,000 a year who fall pregnant. Only a third of them actually return to school. And so 2/3 drop out, which is an important issue that we need to confront not only as the Department of Basic Education, but in fact as society at large. Go ya ka molawana wa go ima ga bana bao ba sego ba tšwa ba etswa matlalagading wo o saenetšwego ke Palamente go thoma ngwageng o tlago barutwana bao ba ka imago ba ya go dumelelwa go boa dikolong. Go tšweleditšwe gape gore merero ya selapa, go lwala, tlhokego ya šedi le bohloki ke tše dingwe tša tšeo di hlolago gore barutwana ba tlogele dikolo.